Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza abanywanyi mwese mufata umwanya mukabana natwe mu makuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza oro tugiye kwibanda cyane ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amakuru agezweho ku mugoroba kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Turaza kwibanda cyane mu mirwano ikomeje kubera muri teritwari ya Masisi aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru biri kubera mu gace ka Buhimba muri teritwari ya Masisi aho rero ibintu bizongeye komera nabi kuva mu gitondo cya kare. Undercover ziratubwira uko bihagaze aho rero umwe yagize ati yewe ibintu birakomeye kuri ubu urugamba rwambikanye mu bice bitandukanye biragaragara ko byamaze gukomera. AFC iri mu gace ka Buhimba kamwe mu duce dufatwa nk'ingirakamaro mu rwego rwa gisirikare kubera ko hegereye segiteri ya Osoba Nyungu. Ubu urugamba niho rwerekeza. Turaza kubireba mu buryo burambuye turebe akantu ku kandi kubiri kugenda bibera ahangaha. Turaza kubabwira kandi ko ibijyanye n'imirwano ikomeye ikibati ntabwo bizoroshye kuko rero biri kugenda bigaragara. Amakuru yo guturuka muri aka gace aravuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwatangiye kumvikana kuva ku mugoroba w'ejo ku cyumweru, ibiro bikaba byakomeje n'uyu munsi. Turaza kureba ibiri kugenda bitangazwa n'abari muri ibi bice bagaragaza ko agace ka Kibati gaherereye muri grupoma ya Rubereki muri teritwari ya Warkare kahindutse isibaniro y'intambara n'imirwano kandi kubera mu bice birimo ahitwa Habura, Kikamata, Kasheberi aho rero bavuga ko hamaze amasaha menshi hari kumvikana ibiturika. Turaza kureba akantu ku kandi biri kugenda biba ndetse no ku rugamba rukomeje kugenda rumera. Si ibyo gusa kandi turaza kugaruka ku nkuru ikomeye iri kuvuga kuri Generali Mutayomba aho bivuga ko yamaze koherezwa ku bitari Kinshasa. Turaza rero kureba amakuru akomeye amaze gutangazwa n'umwe mu bantu be ba hafi ugaragaje ibizabereye mu gace kitwa Ngururu muri teritwari ya Masisi. Turaza kandi kubabwira amakuru akomeye ibi biri kuvugwa ko bari basanzwe bakorana na Fardc, Nyatura, FDR ndetse na APCLS kuko ro bikomeje kugenda bivugwa. Turebe ibibaye kuri Generali Mutayomba Stanislas, umwe mu bayobozi bakomeye biri huriro ry'imitwe ya Nyatura, FDR na Wazalendo aho rero bivugwa ko ibintu bitamuhiriye hangaha muri teritwari ya Masisi. Si ibyo gusa kandi turaza kubabwira ibiri kugenda bivugwa mu gisirikare cya Fardc aho amakuru tugezeho avuga ko ba generali bayobowe na General Chiwewe bagiye gutangira kuburanishwa ku byaha bikomeye bashinjwa. Turaza kubabwira ko rero mu bice bigenzurwa na 23 kubirebana n'ubuzima naho ntabwo biri kuvugwa neza kuko rero amaze kuboneka 4 banduye Ebola, ariko 23 ikomeje gufata ingamba zikomeye kugira ngo ibashe kuba yatukumira iki cyorezo gikomeje kugenda giteza ibibazo bikomeye. Ni muziro tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru aremereye arebana n'umutekano wo dukurikiye bwa mbere. Ukomeze ubane natwe kugira ngo tukomeze kubana mu bundi buryo. Reka dure ku mirongo y'imbere urugamba tubabwira ibiri kuba. Ni imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri gufatanya n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwari izwi nka Wazalendo ikomeje kuvugwa cyane mu gace kitwa Buhimba muri teritwari ya Masisi aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yo guturuka muri aka gace aravuga ko imirwano yatangiye mu ijoro ryo ku cyumweru ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu ikaba yakomeje mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2026 aho impande zombi zatangiye guhangana ahagana saa 5 z'ijoro ku isaha yo muri Kongo. Abaturage batuye hafi y'ahabereye imirwano bo baravuga ko bari kumva urusaku rw'amasasu n'intwaro ziremereye n'izoreje rwamaze amasaha menshi ndetse n'ubu cyumvikana. Ibintu bizatumye benshi bahunga ingo zabo ndetse bahungira mu duce tugerageza kugaragaramo ituze.
nk'uko amakuru atandukanye bigaragaza. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa baryo bagavye igitero ku birindiro bya AFC M23 biri mu gace ka Buhimba, kamwe mu duce dufatwa nk'ingirakamaro mu rwego rwa gisirikare kubera aho gaherereye muri segiteri ya Okrato ya Osoba Nyungu. Abasesenguzi bakurikiranira hafi ibiri kubera ku mirongo imbere y'urugamba baravuga ko kugenzura Buhimba bishobora kugira uruhare rukomeye mu kugenzura imihanda n'izindi nzira zikoreshwa n'impande zihanganye. Niyo mpamvu buri ruhande rugaragaza ubushake bwo gukomeza kurwanirira aka gace. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere amakuru yavugaga ko imirwano yari igikomeje, ndetse abaturage bo mu bice bikikije Buhimba bakomeje kugira impungenge z'umutekano muke. Hari amakuru avuga ko ibikorwa by'ubucuruzi n'ingendo zahagaze bice bimwe na bimwe kubera umutekano muke uterwa n'iyi mirwano. Iyi ni imirwano kandi ishikurikira indi yabereye Kibati, aha ni muri territoire ya Warikare. Aha naho Fardc na Wazalendo na AFC bamaze igihe kinini bahanganiye bikomeye. Mu ijoro ryabanje abaturage bo muri aka gace bari batangaje ko bumvisha urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje mu duce dutandukanye, ibintu byerekanaga ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera muri Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bo muri territoire ya Masisi na Warikare nabo bakomeje kwibasirwa cyane n'ingaruka z'imirwano. Imiryango myinshi ikomeje kwimurwa n'intambara, bamwe bakabura aho berekeza mu gihe abandi bahanganye n'ibibazo by'ibura ry'ibiribwa, amazi meza ndetse n'ubuvuzi. Mu gihe impande zihanganye zikomeje kurwanira kugenzura ibice bitandukanye, abaturage n'imiryango mpuzamahanga bakomeje gusaba ko hashyirwa imbere ibiganiro n'uburyo bwose bushobora bwo guhagarika imirwano kugira ngo ubuzima bw'abasivile burindwe. Kugeza ubu nta ruhande ruratangaza umubare w'abaguye cyangwa se bakomerekeye muri iyi mirwano muri Buhimba, ariko amakuru ari guturuka muri aka gace komeza kwerekana ko imirwano ikiri gukaza umurego, mu gihe buri ruhande rushaka gukomeza kwagura ibice urugenzura. Bakurikirana hafi ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko mu masaha ari imbere urugamba rushobora kuza gukomera, bijyanye nuko no muri territoire ya Warikare naho ibintu bitoroshye byamaze kuba bibi cyane. Kuko rero abatanga amakuru babivuga, baravuga ko mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2026 habaye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abarwanyi b'Abazalendo n'umutwe wa AFC mu gace ka Kibati kari muri groupement ya Rubereki, aha ni muri territoire ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru aturuka muri aka gace bivuga, urusaku rw'amasasu n'intwaro ziremereye n'izoroheje rwatangiye kumvikana kuva ahagana ku isa ya saa moya z'umugoroba ku cyumweru. Ibyo biturika byakomeje kumvikana ku ntera ndende, ndetse abaturage bo mu bice byinshi bikikije Kibati bagaragaje impungenge zikomeye kubera ko umutekano wahindutse mubi cyane. Amakuru atangwa n'abaturage ndetse n'amasoko atandukanye akorera muri aka gace aravuga ko Fardc n'abarwanyi b'Abazalendo bagabye igitero ku birindiro bya AFC M23 biri Kibati bagamije kubirukana muri aka gace barimo bazi igihe kirenga umwaka bagenzura. Kibati ifatwa nk'ahantu hafite akamaro gakomeye mu rwego rwa gisirikare kuko ari inzira ifasha abaturage kugenzura ibice bitandukanye bya Warikare. Kugenzura aka gace bishobora kugira uruhare rukomeye mu guhindura isura y'imirwano ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bo mu midugudu ikikije ahari kubera imirwano barimo ahitwa Habura, Kikamata, Kasheberi bo baravuga ko bamaze amasaha menshi bari mu bwoba bukomeye. Bamwe bahisemo kuguma mu ngo zabo bikingiranye, mu gihe abandi bahungiye mu mashyamba no mu bice bitandukanye bigaragara ko bifite umutekano kurusha. Umwe mu baturage bo muri aka gace yagize ati, twatangiye kumva urusaku rw'amasasu akomeye kuva ku mugoroba, bizakomeje kugeza nijoro. Abantu benshi ntibasinzire kubera ubwoba, hari kandi abamaze guhunga ingo zabo. Nubwo impande zihanganye zitaratangaza ku mugaragaro ibyagezweho muri iyi mirwano, amakuru ava aho imirwano yabereye yemeza ko urugamba rwari rugikomeje kugeza mu masaha y'ijoro. Nta mubare w'abaguye muri iyi mirwano cyangwa se abakomeretse wari uratangazwa ku mugaragaro. Abasesenguzi mu bya gisirikare bo baravuga ko ibi bitero nk'ibi bishobora kugaragaza ko Fardc n'imitwe y'Abazalendo bakomeje gushaka kwisubiza ibice bafashe
mu mezi no mu myaka ishize. Icyakora bakavuga ko urugamba rwo kwisubiza ibice byinshi bikigenzurwa n'uyu mutwe rushobora gufata igihe bitewe n'imiterere y'akarere ndetse n'ubushobozi bwa buri ruhande. Muri rusange abaturage bo muri Warikare bakomeje gusaba ko habaho igisubizo kirambye cy'umutekano kugira ngo basubire mu buzima busanzwe nyuma y'igihe kirekire aka karere karimo intambara ndetse n'umutekano muke nk'uko babigaragaza kandi babivuga. Ni biri kuba rero mu gihe andi makuru akomeye kibuga cyamaze guhingamira kuri General Mutayomba umaze koherezwa Kinshasa. Amakuru hari guturuka i Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko General Mutayomba Stanislas umwe mu bayobozi bakomeye bihuriro ry'imitwe ya Nyatura FDLR na Wazalendo yakomerekeye bikomeye mu bikorwa bya gisirikare byabire mu gace ka Ngururu muri territoire ya Masisi. Uko amakuru atangwa n'inzego zitandukanye z'umutekano bivuga, Mutayomba yari yitabiriye inama yahuzaga abayobozi bakuru b'imitwe yitwaje intwari ikorana na Fardc irimo Nyatura FDLR ndetse na APCRS. Muri iyo nama kandi harimo abandi bayobozi bazwi nka Kigingi, Delta Kashamari, Marconi Bunyira, bamwe mu basirikare bakuru ba FDLR bari mu ngabo ndetse na Kambuzi wo mu mutwe wa APCRS ndetse avuga ko harimo n'umu FDLR ukomeye witwa Ngabo. Amakuru yibanza aragaragaza ko icyo gitero cyabaye mu gihe abo bayobozi bari mu kuganira ku mikorere y'ibikorwa bya gisirikare byari byateganyijwe gukorwa mu bice bitandukanye bya Masisi na Warikare mu rwego rwo guhangana n'ingabo za AFC zakomeje kwagura ibice bagenzura muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuko bikomeye hari operasiyo ikomeye yabaye ubundi yakomeretse gute. Abaturage bo muri Ngururu n'ahandi hafi yaho baravuga ko humvikanye urusaku rw'amasasu akomeye ndetse yarashishwemo imbunda ziremereye mbere y'uko amakuru y'uko Mutayomba akomereka atangira gukwirakwizwa. Biravugwa ko yakomeretse bikomeye ku buryo byabaye ngombwa ko ahita avanwa muri ako gace. Akaba rero yarahawe ubutabazi bwihuse. Amakuru yize bari guturuka mu bakurikiranira hafi bijyanye n'umutekano muri aka gace aravuga ko nyuma yo guhabwa ubutabazi bw'ibanze ahantu hacungiwe umutekano, Mutayomba yisajyanwe Kinshasa kugira ngo avurirwe mu bitaro bifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi bakomerekeye ku rugamba. Nubwo amakuru yemeza ko yakomeretse bikomeye, kugeza ubu nta rwego rwa leta cyangwa se urundi rwego ruragira icyo rutangaza kubirebana n'ubuzima bwa Mutayomba. Nkuko ro kugeza ubu biri kugenda bigaruka kandi biri kugenda bivugwa, ntabwo harabasha kuba hamenyekana byinshi kubikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Nubwo amakuru rero akomeje kugenda avugwa, hari bimwe wamenya kuri uyu Mutayomba. Ndakubwira ko Mutayomba Stanislas n'umwe mu bayobozi bamaze igihe ndetse n'imyaka myinshi bazwi mu mitwe yitwaje intwari ikora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Azwi cyane nk'umuyobozi w'umutwe wa Nyatura ukorana byafi na FDLR ndetse n'indi mitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya Kinshasa mu rugamba rwo guhangana na AFC. Mu myaka ishize izina rye ryagiye rivugwa mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare byabereye mu bice bya Masisi, Rucuru ndetse na Warikare. Yafashwe nk'umwe mu bayobozi bagize uruhare mu gukusanya no guhugura urubyiruko rwajyanwaga mu bikorwa bitandukanye by'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru atandukanye avuga ko Mutayomba hamwe n'umuvandimwe we Nzima bakomoka mu miryango y'Abanyarwanda bahungiye muri Kongo nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mu gihe Nzima yaje kugwa mu mirwano yabaye mu ntangiriro za 2025, Mutayomba yakomeje kuba umwe mu bayobozi bafite ijambo rikomeye mu mutwe wa Nyatura. Ndetse raporo zitandukanye zigaragaza ko ihuriro rya Nyatura, FDLR, Wazalendo ndetse na APCRS ndetse n'ibice bimwe na bimwe by'ingabo za Kongo barimo gukorera hamwe mu bikorwa bya gisirikare bigamije guhangana n'umutwe wa AFC M23. Muri iri huriro harimo kandi umutwe udasanzwe wa Fardc uzwi ku izina rya Hibu Special Force umaze igihe uvugwa mu bikorwa bya gisirikare bitandukanye bibera muri Kivu y'Amajyaruguru. Abasesenguzi baravuga ko gukomereka kwa Mutayomba bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mikoranire y'iri huriro, cyane cyane mu gihe ryari rishingiye ku buyobozi
bufite ubunararibonye bw'uyu Mutayomba. Mu bitandukanye Mutayomba yagiye ashyirwa mu majwi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ku byaha birimo ihohoterwa rikorerwa abaturage, gusahura imitungo, gutoteza abaturage ndetse no gukwirakwiza amagambo y'urwango ashingiye ku moko. Raporo zitandukanye zagaragaje ko ibikorwa by'imitwe ayoboye byakunze kwibasira cyane cyane abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bo muri Kongo ndetse n'abahutu bakekwagaho gukorana cyangwa se kutabana neza nabo. Hari kandi ibirego z'uko bamwe mu baturage bafatwaga nk'abanzi cyangwa abahemu kubera imyumvire yabo cyangwa se aho bakomoka. Mu mezi ashize kandi izina rye ryagaragaye mu makuru yavugaga ku bikorwa byo gutwika amazu no kwimura abaturage mu bice bimwe bya Masisi, ibintu bizakomeje guteza impungenge ku mutekano w'abaturage. Abakurikiranira hafi bijyanye n'ibya gisirikare baravuga ko niba amakuru y'uko Mutayomba yakomeretse bikomeye cyashobora kuba atazongera gusubira ku rugamba ari ukuri, bishobora guhindura byinshi ku mikorere y'imitwe ya Nyatura na Wazalendo muri teritwari ya Masisi nk'uko bigaragara kandi bivugwa. Ibiro bikaba bibaye mu gihe AFC M23 ikomeje ibikorwa bya gisirikare mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru, aho impande zihanganye zikomeje gukoresha intwaro ziremereye ndetse n'ibitero bikomeye ko mirongo y'imbere y'urugamba. Ku ruhande abaturage bo muri Masisi, Warikare na Rucuru bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye z'imirwano irimo bijyanye no guhunga ingo zabo, ikibazo cy'ibiribwa, ihungabana ndetse no guhagarara kwa serivisi z'ibanze. Kugeza ubu nta tangazo riratangazwa ku buzima bwa General Mutayomba nyuma yo koherezwa i Kinshasa, ariko amakuru ava mu bakurikiranira hafi bibera ku rugamba avuga ko kuri ubu bakiri mu maboko y'abaganga mu gihe bikomeje kugenda bikurikiranwa. Twe turakomeza dukurikirana ibizajya makuru mu bindi bikomeje kugenda bivugwa kandi bigezweho. Turababwira ko abasirikare bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barangajwe imbere na General Kisa Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo bagiye gutangira kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare kuwa kane ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Nibwo bari abasirikare bazagezwa imbere y'ubutabera nyuma y'umwaka abenshi muri bo batawe muri yombi. Usibye Chiwewe abandi ni John Numbi, Maurice Nyembo Kufi, Chinyaboma Kamukinde, John Ngoyi Kabira ndetse na John Sangwa Muhemedi. Aba bose bashinjwa ibyaha bikomeye birimo gucura umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu, gukwirakwiza ibihuha, gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba, kubangamira kugambanira igihugu, kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare, guhunga igihugu mu buryo butemewe, gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no gushishikariza abasirikare kwitandukanya n'inshingano zabo. Ibi birego bifatwa nk'ibikomeye cyane mu rwego rwa politike n'umutekano muri Kongo, cyane cyane ko abaregwa ari abantu bafite amateka akomeye mu gisirikare no mu nzego z'ubutegetsi. Urukiko ntiruratangaza gahunda irambuye y'uko urubanza ruzagenda, ariko biteganyijwe ko ruzakurikirwa n'abantu benshi bitewe n'uburemere bw'ibyo aba baregwa. Bikaba ari ibintu kuri bikurikiwe n'abatari bake kuko benshi bibaza uko Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya Fardc azagezwa imbere y'ubutabera aburana ibijyanye n'ubugambanyi. Benshi bavuga ko bidasanzwe kuba uyu wahoze ari umuyobozi ukomeye yagambanira Kisekedi Chilombo. Yarigeze kumvikana avuga ko nta cyaba kugira ngo abashe kugambanira Kisekedi. Mu yandi makuru rero abahibu bakomeje kugenda biyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko rero hari abandi bashya bamaze kugera mu bice bitandukanye kugira ngo bitegure guhangana na M23. Dukomeje n'andi makuru tugenda tugana ku musozo. Turavuga ko ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangajwe ko kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu 2026 mu bice rigenzura hari hamaze kuboneka abantu 4 banduye icyorezo cya Ebola. Umuyobozi w'itsinda rya AFC rishinzwe kurwanya Ebola Dr. Fred Kanaki Lukema yatangaje ko nta gihindutse mu mujyi wa Goma nkuko nta wundi muntu wanduye iki cyorezo urahaboneka nyuma y'uwabonetse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Icyakoze hari umwe uhakekwa
Dr Kanaki yasobanuye ko igoma hamaze kuboneka abantu 255 bahuye n'uwanduye Ebola 217 bari bafite ibyago byinshi byo kwandura abashyizwe mu kato k'iminsi 21 nk'uko amabwiriza y'ubuzima abigenga. Abandi 38 bakurikiranwa mu buryo busanzwe muri Kivu y'Amajyepfo mu gace kaitwa Muhesa gaherereye muri territoire y'Akabari habonetse abantu 3 banduye Ebola. Dr Kanaki yasobanuye ko icyorezo cyahagejejwe n'umusore w'imyaka 26 aheruka mu ntara ya Ituri yanduza umugore we na muramu we. Dr Kanaki yatangaje ko amaze kuboneka abantu 152 bahuye n'uwanduye Ebola muri Muhesha, barimo 96 bafite ibyago byinshi byo kwandura, abo bakaba barashyizwe mu kato nk'uko abigarukaho. Nuko rero raporo ihagaze muri bice bigenzurwa na M23 inuko dusoje. Wowe dukurikiye hitukanda subscribe maze ntuzongere gucika ukundi.